Molweni nonke emakhaya, igama lami ndinguNamhlanje uNgqayi. Kwindaba zanamhlanje sishukuxa umba we-xenophobic attacks. Abahlali basePolar Park bekunye nabahlali baseMandela baye badibana baqhankqalaza yangathi kuqhankqalazelwa ukungabikho kombane. Ikhawuleze yatshintsha ke yaba ngokukhupha abantu bangaphandle kwatshiswa nento zabo. Ngomhla we-6 zikaJulayi 2020 kuye kwafumaniseka ba i-transformer yombane waseThokoza iyatsha. Abantu baseThokoza baye bahlala ngaphandle kombane iveki ezintathu bethenjiswe uba emva kwezo veki ezintathu umbane uyabe sowubuyile. Liyanda inani labantu ababhinqileyo ababulawayo nabahlukumezwayo. Amalunga e-ANC abonakalise inkxaso kubantu ababhinqileyo abahlukumeziweyo ngeMarch nokutyikitya imemorandum. eMandela bagxothwa kudala abantu bangaphandle yaze nge-28 kaJulayi 2020 yagqithela ePolar Park. EPolar Park bathi abanalo ulwazi ngokubethwa kwabantu bangaphandle, kodwa umbuzo umile, baze njani abantu baseMandela uba abantu bangaphandle bahlala phi de kutshiswe impahla zabo nemoto zabo? Masikhangele ke uba usiphelele usiphathele ntoni ePolar Park. Ngithatha lethuba ngiphinde ngibonge namhla. Ngila ePolar Park ngusiphelele ngowangcobo. Njengoba nibona lemva kwami enye izimoto eshiswe ngenxa yodlame ebelibhekiswe kubantu bokufika. Kule stradi lesesingala ila ebekulwa khona amaphoyisa nomphakathi. Amaphoyisa bedubula umphakathi. Nawo umphakathi ugcina usuyiphindiselela ngamatshe. Nabu ufakazi enye yama rubber bullet abesetshenziswa amaphoyisa. Ayiphelelanga lapho. Ithe mayiqhubeka kwafika isikhathi lapho amaphoyisa esesebenzisa khona amabullet angempela. Kudubuleke abantu abane baye esibhedlela bese kuzoba umfana oneminyaka eyi-16 yena odubuleke wadlula emhlabeni. Lo mbhikisho ke uthatha isikhathi esithi asibe ngangeviki ekuholele ekutheni kugcine sekungenelela namasosha. Lesahlakalo sishiye eminye imindeni ikhala kuboshwa abantu abama-49 kepha basheshe baphuma. Awuthi sizwe abanye babantu abamoshakalelwe kanye nekhansela ukuthi bathini. Day of August sibaphinde futhi sobathengela ama-food parcels. Ubani lo mphakathi ipurpose ukuthi silethe le shop la silethe ukuthi izonceda umphakathi. So umphakathi besibheke bona ukuthi ishop uma iqhekeza ibe bona abasiprotector. So azange ube kanjalo. And bese ebusuku amabhanisa bekakhona la but azange basincedise. Bebadlula nje. I-value yanto lesishiswe la including the building iyenza 1.5 million. Yeah, Themba baqala utoyitoya lapha ePolar Park kahle kahle bathe bona batoyitoyela ugesi. But now I wonder ukuthi why manje sebaphula namashop, baphula namasalon, baphula namashop okulungisa ama-TV. Bamela bayazi ukuthi lama TV bawaphulayo lapha kusema TV wamuntu weforeigner, ama-TV wama-South Africans. Because the most kulungisa lama TV silungisa lama-South Africans, nama-foreigner alungisa, but the most izinto eziningi ezilapha. Umcimbi we-xenophobic nathi usifumane si flat-footed ngoba ngelixesha abantu bahlala i-meeting, leli xesha bekungavumelekanga zi-meeting at all sekwi-lockdown. Naw kube nzima ke ngokuyazi uba bafuna ntoni bengobani besenza ntoni. Sibone nje sekungena ezitratweni, sekukhitshwa abantu, sekukhonjwa imizi ihlala abantu bangaphandle kutshiswa impahla ezitratweni. So kunzima ke ngokuyazi uba ngobani, kodwa ke ngelithuba noko amapolisa angenelele, abanye babotshiwe bayancinwa ezipolice station. Kuyacaca ke ibingabantu abathile ekubonakalayo futhi ke banazi iagenda zabo ke kwizinto zomphakathi. Kodwa andifuna ukuvuma njengokhansela uba ibe ngumphakathi wasePolar Park ubuvumelene uba makuxhatshazwa abantu bokuhamba. Ngoba kaloku uba ibiyinto enjalo noko nathi ngesiyazile uba ibisizivumelano somphakathi. So i-crime, it's a total crime, it's a xenophobia. Usiphelele wakangcobo eThokoza Polar Park. Ubuninzi babantu abavumelani nalento iqhubekayo kuba igqibele ifikelela ePolar Park Clinic bafika abantu bamosha yaye abasebenzi basePolar Park Clinic bazibone bengakhuselekanga yagqibela ikliniki ivaliwe namapolisa egadile. Ziyeza phela iveki ezintathu umbane ungabuyanga eThokoza. Abahlali bathatha isigqibo soba mabaphinde baqhankqalaze baye esubstation bayofumana uba ingxaki ilele phi na. Abasebenzi baye babaleka besithi boyika uba bazolimala. Lonto yabuyisela ukulungisa kombane emva. Masikhangele ke uba uxa wethu usiphathele ntoni eThokoza substation.
Njengamanje ngilana eThokoza substation lapho ekwasha khona ama-transformer supply iThokoza yonke. Impilo iye yaba nzima kubantu baseThokoza ngenxa yokuthi bese kudlula inyanga abantu bengenawo ugesi. Umasipala wabathembisa ukuthi uzokwenza konke okusemandleni ukuthi ugesi usheshe ubuye. Umphakathi uye wathukuthela kakhulu emva kokuthi sekuhleze amaviki ngaphandle kogesi ekubeni bebethenjiswe ukuthi uzolungiswa kungekudala. Amanye amalungu omphakathi aphume ngobuningi aya mathupha esubstation ayofuna ugesi ngenxa yentukuthelo. Kunalokho izinto ziye zaba wesi ngoba abasebenzi abazange besaqhubeka nomsebenzi ngoba bebebona bengakhuselekanga. Bazame ngokusemandleni wonke ukuthi babuyele emsebenzini. Ugesi uye wabuya kwezinye indawo awubuyanga. Kugcine sekuphoqeleka ukuthi ucishwe nakhona ngoba bekhona ondaba engenawo bebuza yingani kuqalwe ngabanye. Enye into umasipala no-Eskom okhala ngayo nebanikeza inkinga ukuthi abanye abantu baxhuma ugesi ngokungekho emthethweni. Lokho kwenza ama-transformer angabi namandla anele ukuthi akhanyisele wonke umuntu. Yingakho ugovernment uyacela ukuthi umphakathi usebenzisane nabo ukuze kube nesisambulu. Kube ekutheni ugesi uma uhamba. Ekubeni ubungaqalanga lokuthi uhambe for 6 weeks. Uke waqala wahamba ngoba mangakutshela ukuthi kusukela kuqala i-lockdown. Azange sizwe even no level 5 ekhulunywa ngoba ugesi ubungekho. Even level 4 azange sizwe next ngoba ugesi ubungekho. Kwaya ulevel 3 azange samuzwa upresident Mekeloku ebeka lezo gaba lezo zonke. Kuze ke kuthathe le 6 weeks yonke le more than 6 weeks futhi. Kwama fridge lawo abengasebenzi ukudla lokho bekulapho phakathi kuvele kwabola. Okubolayo okudlekayo sakuthatha sakupheka lapha ngaphandle ngoba bese sesebenzisa umlilo wangaphandle ukuthi masibase lapha sikhona ukuthi siphekele abantwana nathi sidle. So into kuningi nje esihlukumezeke ngako ngendaba eyogesi akuzange kwaba into enhle leyo. So sengisho ukuthi uma ngabe ugesi uye ungasiphinda lokhu hayi cha akusiyo into enhle. Sibonga ukuthi manje naku usukhona usubuyile. Usiphelele Ngcobo eKhumalo Street othi ngiphosa intambo kuwena namhla. Abantu ababhinqeleyo babulawa imihla namazolo. Amalunga e-ANC athathe inxaxheba ngokubonakalisa inkxaso kubantu ababhinqeleyo badibanela eThokoza Monument ukusuka apho bamatsha ukuya kwisikhululo samapolisa eThokoza. Abaphelelanga apho baye bathatha isigqibo soba mabenze i-moment of silence kamhlekazi uSemtuli owabulawelwa eKhumalo Street. Women are abused. Some of them are silenced. Sithi namhlanje abafazi mabakhulume. We must make noise. We must make noise as women. Abafazi bafela ezindlini. They are dying in silence because abafazi babulawa abantu abathi bona bangama breadwinners. Abanye bafela ukuthi bayawondlwa. Namhlanje sithi down with women abuse down. Siyabulela zihlwele kwindawo ngendawo enikuzo ngokusipha ixesha lenu ngoku ndinishiya noAthenkosi Thulelo ozanibetha ngamagama ambalwa kodwa ndifuna nikhumbule ukuba apha elangeni sizikhupha zingahluzwanga. Kungani kumele sibaphilise kanzima? Kungani kumele sibaphathe okwezinja? Ngoba nabo ngabantu abaphila inyama negazi njengawe. IsiZulu sithi inyembezi zomuntu aziweli phansi. Ngoba umuntu uvuna lokhu akutshalile, kaze wena uyovunani na? Ngoba kunemiphefumulo ehlukane nenyama, kunemindeni ekhihla esikanandi njengoba sikhuluma. Kubuhlungu ukubona igazi lomunye umntana ligobhoza lisenza umfula. The same blood of people bebasincedisa ngeenkathi zezimpi. Ngabe iyona indlela esibabonga ngayo? Ngabe ibona ubuntu esinabo lobu?